Hagasngi ke bau ba da sakit lamare amele ke mauti ula sam khau se baro kinongnya kali ke than mahoti kata nadu kinongnya sumo bat lokal taxi utei nong mi khmat ke mahoti ula ong ba kawai ne kimat ke bau kwa e ban pen urlong kalong ban pen bhai ke surok UG road kata na umsning cedu umsiang kabdan ni ke jingjrong ke ba prapau kilometer bat ke bderu kawai ni gisurok ke budan tam tam de ki pajba jong than mahoti hi baro kawai lingba jong ke tegasngi ke bau ula sam khau se kiti kinongnya kali ke than mahoti ya ke bau lo penlong hasnong lai dengan bat solai utei amele ke mahoti ulo ong bakum unong mikmat usngau thu e gijing e ke baki pajba ke kando bat khamtam e ne ginongnya kali kamai na ke than mahoti ado ki driver president ki secretary ki chokpi jong association kermen skem ba association kanang he kanang klan kanang bon susu le sali chisni habide ba kejing shakri yo pajba jong constituency bat nagaleng jongaro mo kumban pensngau hafi habide bat kiwai pat ki kamo namar phi ki sumo phi ki local taxi station unu surok mauti jongi nya i ba phi habanya khora man la kasngi bet nga bawan teng ro ngala suthat ngala sungnya mo banya to phi le ki bahabya man la kasngi habide ban frok teng sutok kan no kejinge tenga khendet nga kwa ban sim ye kan ka buk share ban pensngau ye phi ki driver khamtam mo kala malong kum kajing ay man sim habide bat kadenti ke bafi habya man na singa kne nga ko man sim kane kabuban pen sngow ya pi ya ka ai ka lenti ke pangilaya habide bat uni usrok jopi naga por se por hoj hagaman lagi meeting nga persang bat pen sngow yo pajba nga persang bat pen sngow ki sinang kita habide bat usrok namar ba kajing jinjar habide bat uni usrok UG road ki ba prapho kilometer ndo usnang udai sisa ujing jinjar bangila lap lagi popos na mencoba. Kum ke jingkerman jong konstruksi mauti jongi nado ba shwaban job mangaru kadan ke jingkerman ba hagini ki sansnem shwaban poi utu arpla nginla ban pendep yunus rok ndrai mentala arsnem steng ka por layat rengkat ke jing tristom ke government rengkat ke jing tristom nagaleng jongar kat bala kat badon ngila ba ya persang hi ban thep de skim ki ba fer ta kumbalong mentahi dengan kwa ban pensai ke wai ke balong ba 10 kilometer jong une UG road nado no umsning hado osunidan te ngila ban ong bala prapo persen inle daga World Bank kadan ke scheme ke ong World Bank ke ba sponsor ya ki kattu kan netili ki development scheme ki jongi ki badan hapo me khalia te ke ne ke wai ke surok jongi ro ya ka benta ke badan kong ke jongka ke ba 10 kilometer hado osunidan te ke larung ha ke second phase jong ke World Bank te ke jikermen ke jongi kalong ba ngide ban yo haune usnem swaban kut usnem arjat arpho ngide ban yo ya ka khandai po persen completed procedure jong kani ka surok dahanrai namar ba ka poino kani ka lockdown ka poino kani ka jinghur hura tementa ngamnut ban ong yepi bangin yo baik swaban kut usnem lani haune usnem arjat arpho bon teladang imyo haune usnem ro nakadaw ka bawan kani ka lockdown covid-19 how arjar at huway shwaban po bunay jun tengah terangi layo bay ya ka sanction order kata ka de ka jingkermen ka jongi tengah kwa banya thoy kini namar mga kwa ban ay mensim pi kang ba finlight bandrit mensim finlight bandu jingkermen habide bat unu surok jopi nga berkiwai kirang ba ngila ji krenteng man lagi por mo ka tension ka he ba habide bat uni umin mo namar bo de putlom kumasi yung de mayrot dan rei nakidaw ki bangimla ban kier ba sakawero udai usurok ubahe namar ba ude usro bahe umde 20 kilometer umde 10 kharsan umde 5 kilometer ka estimate jang ka surok ka 5 kilometer ka surok ka ba tegla tam yaki spaklor tadena kata kam dei ka busuk ka banyo umde ka busuk ban le kloy hnrei kam dei ropat ka bamla banlong lanu ro ka dei ka balahe banlong tam bakala ban papor ngi katu kan ni por tam na kai ka por ngilabo tingi kermenskem bala dalong kumno ro arajar arpoi shwaban poi sitang snem ubanai jun tengin yo hi ya ka sanction order na government of India le na government of Meghalaya ka